Apa yang dulu urung subscribe no, subscribe dikit, agak subscribe tak tapuk woy. Gak tapel gak jos. Ekspresimu sih mau cut. Gimana toko? Cut. Cut. Nyapa Doro? Bayu, ini gede loh. Ada nih kan, weh. Kita mau apa ini? Ayo. Cut, boleh. Cut. Dalam sual. Lucu banget itu. Cut. Bos pamit tuh kru. Pamit malahan. Cut. Alah, cut. Bos pamit aku. Kung. Wah, jangan jawab. Aja. Ya amet toh, itu gini wong. Lali ya cita. Cut. Oh iya deng, mau nggak duit akeh iyo. Iya nih, mau nggak duit akeh iyo. Cut. Satam, bikin mah, no. Cut. No. Munyuk. Loh, cut. Iya. Balik kok. Oh sorry ya. Ayo, selalu. Lur, lo, jangan lupa subscribe Koclok TV. Lo, syutingnya no setting. Oke, di tengah sawah asli. Oh, asli. Jangan lupa subscribe, oke? Oke. Tak anteni. Oh, balik. Tani hatimu. Duh, saya iki piye balik neh. Wes, pencet nih.